السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في أردفتوتا وند خيسونو بكم جرتنتي نجيني خينيا اسمبرة نوفاجو الراس دي بني دتشاني هاتي منخيا جالتمتو في خبجمتون أكا أتي غافي نغافتتي بابليك الرتي أن اللين غافي سيغافت دي سرا خفلتشون قبا يادا جؤون ندي بفتي مالك نغافت شوتي سمو ولما لالا إن شاء الله تعالى دعوتوتا في أردفتوتا الردي بإيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت خيسنونا غلطوما وري لايكي روب ساجرتن هدو تكيسن الراقم مني أما اللي قسمت روب سندقتنا هاتي من خياتيس سلام تاسن الرد كراتي تشبود وليني قال السلام عليكم لولي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إردي بيه السلام عليكم لكي والله إرام لا دعوتوني خيوانا كركلا إرام مريدين أنجا دعوتو تخي كسيبتي دنتا سي تي في هاريا سوشال ميديا بتاعتي تنافو أكن ما تشابسا غافا درو سوشال ميديا خنر أنمي غافتا كوان تكيسيني أي مغافتا كولالو تكا مدرك الرجين أنجاني قل به ولالون يا ربي يا الله جتي جتشا خنا مالي خطبين أبيكم ورقرا يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا الله كفران ديبو يقولي تكسيتي جارتي تي يكون نمي هاي جارتي تي يردي بي سلام تاجين تاني راورو قبضاية لا مرم تسايتي فين دراريني ستنا رقا راورو قبضاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردفتو تخينيا ورا يوتيوب خينيا جل جرو ورا قارين نو لايكي نو غوتاني كومنت بريد نو قني تنقلتو ما يسين جنة أرانتا نقافي دان قفافي همزافي إن شاء الله ولما الله اوكي اوكي اكي سير فويته اما دبي جلابته دبا اني سيني هايمو جارتي تي يقانفته دبي جلابته اكا اتي بابلي كرتي نو اول بافتي نغافته سنتي يوني في ناني سيغافته چرته دكه سران قاسن جته لال لفتي بر نمني سي دندون جرو بر مرتي فتي مال جته اچي حطاوته اسوغا دفته وان خنا هركا بچيسه دبين اركابد هيا دعوتو تافر دفتو تخيا غاوند خيسانو الردي بني السلام عليكم سنين جچا لايكي تكون دغتنا غافيلي اكم اك جارتين تي هاتي منخيا ودي غري جارتين جين نمانجا جارتي جچون جارتو تنا جارتو جار سيچون امو خيسي جارو جار صافي جارتي والجارانيتي جرو بريد ولين جاراني جان جار سيچو وانغاريدا جارتي چون سو وانغاريدا اك خرا لفتي نياسنتي هاي هذا منخيا جارتي تيا مي غافين اتي ناف دي هي فتي غافيلي اكمي اتفو في غادا وتون خينيا نوتين ديري سيني جچا جرا غافيتي دغو بربادا غافين تي تهنغفا تادرا انا مو اماتي رجالة تاعتي غافين لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون أنا مو أمتي رجال التاعتي لا حول ولا قوة إلا بالله غافي أكن أنا ما غافتني ميابو ميا داوتو تخي نرى لا أنا مو أمتي رجال التاجت أمتي الدنيا تنرى وننين إسن جيرو تكا هنجرتو وننين إسمان جيرو دندو هنجرتو مالف جنان أمانتي جروتي رقالي دا جرو غرتي الدنيا تنا غوتور نافقالي دا تنافو جارتي تيا في أمانتي أكما حقاتي خنين الرجال أماتي هادتي تناديس مالف جنان هذا جتشو نجيراني ننجرتو هذا جتشو رب سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ربك مرتيسه ألا تعبدوا إلا إياه أكا إسامالي خبران قبر وبالوالدين إحسانا هذا في أباقي سنتي تولا أولا أصول نبي محمد فتن أنسني رب سبحانه وتعالى هذا حقا يسيفتي أنسي
haqni haadhaa hedduu guddaadha jechuudha. Ammallee jaartumati yaa'uu haati mana kiyyaatu osoo haadha sii tan jaalanne taate guyyaa tokko na jalan bultu. An haati qiimaa guddaa na bira qabdi jaartitii. Osoo ati nama haadha ofii daddarbu taate guyyaa tokko jaartii naa taatee na jalan bultu jechuudha. Suuraa gartee Mariyam keessaa waan ajaa'ibaa takka tan anaa fi haadha mana kiyyaa irratti arkeetu jira. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا جي مريميت عليه السلام وقاني في عيسى عليه السلام دلتي دفته فأتت به قومها تحمله بعد التيتي أنبيو سيت دفته قصيو سيت دفته قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا مريم ونأت دفتين الرانتنا وانقرتين ما صداتش سوانا جايباتي ما كان أبوك امرأ سوء إن أبانك تلي وانا متشبدان تري وما كانت أمك بغية هاتي تلي وانقرتي نما بالغم ما دلقون تري مالي ونكنا إلمونة بعد التين دفته أبامل فأشارت إليه قبت لا تجان قالوا نجأن كيف نكلم من كان في المهد سبيا أكم الدبفنا نما قرتي دائما قنا تشجيجر نانوتي أو خجيرو قال إني عبد الله أن قبرت ربي آتاني الكتاب وجعلني نبيا هقم سنو نبي تجريج وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا برخانا قد صلاة في زكاة أكان خفلون أججي وبرا بوالدتي بكتنا فين ديما وبرا أكان تلؤول بوالدتي هرمي توتتي ولم يجعلني جبارا شقيا متى جباتا بدا ربنا نقونيجي أنا في هاتي من خيال لنا الحمد لله نما هذا وفيتي متى جباتا في غرا جباتا ربنا نقوني غافين هاتي من خيانا غافتي هاتيتي في أنا خمر رجالتينان haadhatii yaan irra jaaladha yoomiyyuu haadhatii waan jijjiiruun hin qabu ammoo jaartitii yaas nin jaaladha haadhatii yaan qaceellotti irra jaaladha jechuudha si deebitee jaartitii gaafiin tiyya deebiin tiyya. Gaafii ajaa'ibaati maashaallah ummaatee jaalatuun hedduu nama gammachiisa. Atuu silaa ummaateen jaalanne guyya takko anaaf haadha manaan taatu. Atuu silaa ana jettee haa minaarawu. Apoostoodha hayyee. Hayyee gaafii duraaf irraa deebise. Gaafii lammadaa anaa fi ilmaan kee kamirra jaalladha. Subhaanallah. Anaa fi ilmaan kee. Amma yoonii fi lafaa ka'ee ati je'e ilmaan kiyya boruunatti aaran. Maali gaafummaan ciccimtuun akkanaa ta'ati qabattee dhufte. Laa hawla walaa. Yooniin lafaa ka'ee ilmaan je'e atiitu natti aara. Tanaafuu waan tana itti yaaduun qaba jechuudha. Naaru jee. Akkamitti dhugaa rabbiin aartu? Naaru jee walla. Okay. Anaa fi ilmaan kiyya kamirra jaalattaa? Fakkeenyaaf gaafii ati reefu na gaafatte irrattichi deebi'ee fakkeenya gabaabaa tokko sii godhuun dirqama ta'a. Anaa fi harmeetee kamirra jaalattaa naan jette harmee tiyyaan jee bakka tiyya tana joollee tiyya san buusee anaa fi
harmee isaanii akka isaan jaalatan akka an harmee tiyya jaaladhutti isaanis harmee isaanii jaalatan ammoo an isaaniif abbaadha laalaa sii galee an isaaniif abbaadha isaan ammoo akka an harmee tiyya jaaladhutti harmee isaanii jaalatan yooniin lakkii harmee isaaniiti isaanin jaaladhu je'e laalaa dubbii wal dhoyti garte tanaafuu jaalala ijoollee tiyyaa wanniniin ibsuu dandahuun waan isaan jaalatan isaaniif jaalachuudha anuu harmee tiyyan jaaladha ilmaan keetis akkasumas si jaalatan akkaan an harmee tiyya jaaladhutti waan ati isaan dhalteef jaalala ilmaan kiyyaa wanniniin ibsuu dandahuun waan isaan jaalatan jaalachuudha tanaafuu haadha ilmaan kiyya gaggaarii saniin jaaladha jechuu maaliif filannaa ilmaan kiyyaa jala deemeeti jechuu filannaa tokkuma lamaan cufte tokko lamaan cufu jechuu sii galee ilmaan kiyya fedhinnaa isaanii jalan deeme jechuu bakka tanatti yoonifin haadha mana isaanii booda dhiisee isaaniin jaaladha jee abbaan keenya lakki haadha teenyan jaalatu ja'anii natti aaruu malan lakki jaalaltiniin ilmaan kiyya jaaladhu akkaan haadha isaanii filadhu na gootu maaliif jennaan isaan waan addunyaarraa haadha isaanii filatan akkaan haadha tiyya filadheetti jechuu walii galee deebite wan deebine deebite ayyee raaba hayyee atii fi wayaarteere wayaarte naarfa deebiste bareedaadha gooti hayyee tatti aantu burtukaana yookaan tuuttoo sadii hayyee sadii qabnaawe abbaa lamaa fi ilma lamaaf adda fuudhu abbaa lama ilmaan lama abbaan lama ilmaanis lama ilmaan lama adda fuudhu xuuxoon abba meeqa tuuttoon abba sadii akka burtukaan mogadha hayyee abbaa lamaa fi ilmaan lama xuuxoon abba sadii abbaa lamaa fi haati keessan jirtu tokko gaaddidduu taagaa hoggaanii fi nama lama lamaaf tokko hoggaa jirte tokko gaaddidduu ta'ee hafaree gaaddidduu yoo mees abbaa yookaan ilma taate لا حول ولا قوة إلا بالله قافوا ما أكم في الدبور ربي جئي إنا لله tokkon dhalanne garaa jira haadha garaa duba nama garaa jiru faaqootu inni taate haaya hayyee tokkon dhalanne abbaa keessa jira ganaa waan jirra kaasuneeti deebisi deebi mee akkamitti bara kana jechuun sadii afurii hirii jechuu bar sadii afurii akkamitti hiramti hin danda'u dhugaa hay hin danda'u daawwattoota na wajji ilaalaa dubbii tana tun zulmiidha akkamin nam hay abbaa lamaa fi mee ilaale kaate abbaa lamaa fi ilmaan lamaaf akkamitti burtukaana sadii qofa adde ahaa amma naa galte abbaa lamaan tokko kanniteetii fi ilmaan lamaan tokko adda dhooftaaf eegaa ilmaan ilmaanii miti tokkicha hafesanii adda dhooftaaf isaaniif oh my god yaa ilaahi ni beektaa akka xiyyaata tullee miidiyaa lafatte laa hawla walaa lakki kawanni kanaani beeytaan taatu bar addan murtu jette mee akkamiin godheera mee daawwattoota isiniraa waan taati bee wanni kun rabbii ja'a addan murtu daawwattoonni haayima ayyaati ati fiinni isaanillee haayimani laa jechuun tanani manii bar namni himuu hin jiru bar akkamitti sadii afurii firan hay akkamitti sadii afurii firamti mee akkam maal jechuudha deebisi gagajjeelatu
daawwattoota mataan shiiqna jee isinoo warri akka kiyyaa mataan shiiq isin jee naa barreessaa gama jalaatti. Awaan hin beeku nuu deebisi daawwattoonni kiyyaas firraa hin beeynu jechaa jiraniititi nuu deebisi eetumaan. Waliin laallaa waliin laallaa. haa Hamzaan ilma Jaabir. hayyee Jaabir ilma Abdurrahmaan hime. jaabir ilma abdurrahmaan. Ilmaan lama harkanne am. hamzaan Hamzaan ilma Jaabir. hamzaan ilma jaabir hayyee Aywa. Jaabir ilma Abdurrahmaan ilma lama harkanne amma. jaabir ilma abdurrahmaan ilmaan lama Ilmaan lama. Duuba deebii Jaabir abbaa Hamzaati. jaabir abbaa hamzaati hayyee abbaa tokko. Abbaa tokko. Deebii titi Abdurrahmaanoo abbaa Jaabirii jechuun amma abbaa lama harkanne. abbaa lama Ilma lamaa fi ilmaan ilma lama lamaa fi abbaa lamaa jechuun isaan nama walitti meeqa? walitti Isaan nama meeqa? qoy hamzaan ha jaabirii jette ilma jaabiri hamzaan Akkas. Jaabiris. jaabiris ilma abdurrahmaan ilmaan lama kana qabatte jechuu. Akkas. haya jaabir abbaa hamzaati jette ammas abdurrahmaanis abbaa jaabirii. Akkas. Isaan meeqa walitti isaan? Hamza. hamzaa jaabir abdurrahmaan nama sadi nama afur goote jechuu nama sadeen kana keessaa ilmaan lamaa fi abbaa lama baafte. Akkas. Saniifuu ni gahaa jechuudha. subhaan duba ilma an nama afurittiin beekaa bar nama afur ilmaan lameennan ilmaan abba lamaa fi abbaa abba lama jaabiruma kana yeroo takka ilma goote yeroo takka abbaa goote. laa hawla Akkas. sammuu tiyyatti taphattee jirta dhugaa sammuu tiyyatti taphattee jirta takkitii tana narraa harkatte. Gaafii yoo gaafatan akkan nama gaafatan gaafii ciccimtu haaya. Okay daawwattootaa fi hordoftoota gaafii isii keessaa taniin dhabee gaafii takka garuu ammoo gaafiin ani sii gaafadhu nama miti abbaan fedhe hin deebisu abbaan fedhe nama keessa gallan laale malee. Sodaachisiin hin jeegaa. hin deebistu tana abdiin qaba hin deebistu dhaloota nabi Muhammad naayimi sallallahu alaihi wasallam. Alayhi salaatu wassalaam. Dhaloonni nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Rabiul Awwal guyyaa isniinaa dhalate. Amata arbaa qajaanii san dhalate. eenyu taarabaa si gaafate? Arabaa si gaafate. ati qabla hijiraa naa himte qabla hijiraa 53 na afaanii baaste qabla hijiraa 53 rabiicul awwal guyyaa isniinaa dhalate tana nama hundaa beeka. nama hundaa beeka tanaa miti akka awurooppaatti an awurooppaan jira akka awurooppaatti naa deebisi. Safaaxaa akka awurooppaatti hin fadhaa akka awurooppaatti guyyaa wajji. Akka Awurooppaatti Abriil 22 570 takka dalagee jechuudha. Apriil 22 guyyaa kam ture? Bara 570 takkaffaa keessa Apriil 22 guyyaa kam ture? 22 ture. Apriil 22 guyyaa kam ture? Guyyaa salaasaa, guyyaa arbaa, guyyaa kamisaa, guyyaa maarree. Shit. Wallahi isniinuma jalaa fudhatte. Afaan Ingiliffaatiin naa himi fadhu. Afaan Ingiliffaatiin naa himi. Afaan Ingiliffaatiin naa himi. Afaan Jarmaniin naa himi fadhu. Afaan biyya Jarmaniin naa himi. Afaan Jarmaniin hin beeku. Afaan Norweetiin gaafadhu. Okay. Ayyee bakka deebistee jirta karaan itti si jalaa ba'u dhabeetiin akkana si dararuu ture. Garuu jaartii tiyya ni googilatte moo rabbi jee himee naa himi. Ni googilatte moo ati akka fedhatte aanni joo amma guggilin harka qabaan na gaafatu jirta. Okay siifaa taatu ayyee. Haaya gaafiin lammadaa obboleeyyan nabi Muhammad naa himta sallallahu alaihi wasallam. Obboleeyyan meeqaatu isaa wajjin dhalate? Laa inni obboleeyyan wajjin dhalate hin qabu. Obboleeyyan
obboleeyya wajji dhalateen qabu obboleeyya wajjiin harma hodhan qabaa. Hayyee. Nabi Yaa Muhammad obboleeyyan wajji dhalateen qabu isa qofaa dhalate jechuu. isa qofaa dhalate. Laa hawla. Haya. Akkasi. Hayyee. Kanaafuu Haya obboleeyyan wajji dhalatan meeqa qaba? wajji dhalatan hin qabu hin jee baramsiyyee. Obboleeyyan wajji luugan hayyee. Naa shawwadamuu diddee bar. Obboleeyya wajjiin harma hodhanii tokkoffaratti Hamzaa ilma Muxalibii fi Abu Salamaa nama jaanu. Hamzaa ibn Abdul Muxalibii fi Abu Salamaa. Sohibaa toosise isaan. Laa hawla wala. Haya. Jara lamaan kana Suwaybaatu hoosise hayyee. Sohibaa hoosise. Haya. Shaybaa binti Haarisii fi Unaysaa binti Haaris kajaanii fi Abdallaa ilma Haaris kajaaniin Haliimatu Sa'adiyyaa toosise. Kanaafuu isaan kanaa jechuun warri gartee obboleeyyan harma wajji hodhanii kadhalootaan qabu. Akkamitti kana na goota? Kana goota akkamitti Dhabuu qabda haa. Ani meeqan dhabe? Meeqan dhabe ani? Meeqan dhabe? Alaa kulli haal arraan tana daawwattootaa fi hordoftoota na injifattee jirti. Gaafii amma isiin na gaafatte keessaa gaafii lamaan deebisee gaafii sadiin dhabe takkaan na ashannafte takkaan na injifatte jechuudha. Insha Allahu ta'ala anis gaafii tanarra cimtuutiin dhufeetitiin dhukkeetti kaasee injifachuu ta'a. Beellamaan isinii seena. Yoo feteetti daaddu takka namoota waan natti hin jabaan. Okay. Okay. Tani akkan si gaafadhee ta'ee ta biraa. Okay. Mootummaan biyya teenyaa eenyu? Mootummaan? Mootummaan biyya Jarman. Hin beeku. Haha. Haha. Abiyyi. Abiyyi. Inna lillahi wa inna ilayhi. Inna lillahi wa inna subhanaka rabbi. Ya Allah. Amma Jarman abiyyi bulchaa? Nin deema akkam? Nin deema. Ayyaati. Ati ni beekta mootummaa biyya keenyaa qabu Norwee. Dura qoygaa na sii deebisa. Ta biyya teenya Angeelaa Maarkel jedhamti. Nin beekaa fin baroonni siin jeewa. Laa hin beeku itti abiyyi jettee jirta dhabdee jirta. Naan hin beeku. Sadii daawwattootaa fi hordoftoota. Beekaa fin sii jee malee nin beekaa Angeela. Kamitti nin beeku. Ta biyya teessanii na gaafadhu kaatis. Ta biyya teenyaa hayyee ta biyya teenyaa mootummaa biyya teenyaa naa himu. Biyya teenya yookaan jiru Oromiyaa osoo hin ta'in biyya nuti jiru. Biyya jirru biyya teenya amma. Okay. Mootummaan Norwee. Mandariina. Beekaa bitu. Wallahi hin beeku. Hin beeku. Annaa janii Annaa Surba. Annaa Surba. Annaa Surba argijanii. Duba Annaa Surba ijoollee ganda keenyaa turtee miti. Annaa Surba. Annaa Surba waggaa ayyoon isii salliixa ergattu hundaan beeka. Har'a ati isii mootummaa taatee waan taateti. Annaa Surba. Mucayyoo furdoo fiiguu hin dandeenye takka. Mucayyoo furdoo fiiguu gaafuma ijoollee tun fiitu. Waa jetti saree dura akkana fiiti. Boshoqqeedha jee. Boshoqqeedha. Boshoqqeedha hundaa. Shariika turre qaraatii kursi takka malee wal cinaan teenyu gaafa. Kastaanaan uuriin ta'e waas hin jirtu.
Aannan guddina qaama si ilaalin ijoollee bar dheengadda dhalatte. Haadha mana kiyyaatu viidiyoo tana laayikii isii laayikii 5,000 10,000 ga'uun dagatina hunda nama keessan rabbeecha isin jaalanna. Mee laayikii 1,000 meeqaan hagaan jaartitii? hordoftoonni kee maashaallah nu jaalatanii beektaa. Mee namni na jaalatu keessatti Muhammad si jaalannaa jettanii laayikii kana agartee na jaalatu laayikii guddisuun hin beekaa. Namni Akkam jechuu na na jaalatu jechuu jecha kana naa ibsi. Maal jechuudha? bakka na jaalatu jechuun ka ni jiraame obboleeyyan keenyaa jira keessatti maashaallah hedduu deebisee hin dandeenye komantii isaanii. Hayyee. Maashaallah silaan hundi isaanii mana kiyya dhufanii afeeranii ni fedha. Saniifuu Biyya gabbuunee biyya isaan jiranii bira dheeyna. akkasi ummata ajaa'ibaati yoggaan ansi wajji wanni ijee laayikii komantii bareedduu naa kannani. Saniifuu arraan tana laayikii duraanii caalaa yoo gootanii anillee sodaan tunni isinirraa baddee waan hin beeku. Hamza wajji dhufee isin hin bohaarsaa. Saniifuu laayikii guddisaan jaan guddaa Ana kuma miti. kudhanii jeeti meeqeetta? Kudhanii mishan waanuma godhanime. Laalmee agatti fitti qeessitu laala. Mee haa kuma kudhan maaliif hin godhan hin beeka laalaniitu deema namni Nama gariini. 80 dhiyaatutu as jala jira. Akkamitti hin goone namni 10,000? Nama gida kanaa jennu jaalatanii lakkee Oromoon arga beekta Oromoon nama gaariidha. Akkasiiti maatii teenyaa namni nama hordofu maatiidha. Sa. Akkasii ammallee viidiyoon tuyyoo yuutuub feesbuuk irra kadhee taate warri feesbuukaa sunillee qusadhaa isiniin jenna. Wama bareedaa No, warra Feesbuukaa wanni isinii dhaamu wallaahi ittiin isinii kakadha. Viidiyoo tana fuutanii Feesbuuka irratti argaatiin jira warra amma sheer godhaa jiru. Ani Feesbuuka namaa gubuun fadhu. Gubuudhaaf gaafii takka qofa na gaafata laa. Fuula kiyya qofa fuula kiyyaanii riijistar godhee jira. Fuula kiyya qofa na gaafata, sagalee kiyya qofa na gaafata. Isin irratti gubuun hin danda'a. Garuu immoo kabajaa ta'e saniif hin fuudhinaa viidiyoo tana. Hin fuudhinaa. Warri ammoo hin fuudhinaa jee viidiyoo tana lamada an arke yuutuub irratti, feesbuuk irratti daarektii akka feesbuukni isaa gubatu akkanarra hin laalle. Kudhadhaam sabboonummaa jechuu fadhe. ammallee warra waan hamaa jiru osoo nuti waan gaarii dubbannu osoo nuti dalagaa dhabneeti miduubaa wajji bashannanuu wajji haasa'uu hin dadhabne ammoo ni jiraa miti ifiifis barnoota gartee taphataa nama waa barsiisuu jaama. Ifiifis ni booharraa barnoota illeedha waa hedduudha jechuudha. Ammoo kana keessatti viidiyoo yoo namaan taane viidiyoo biruma dabruudha. Amma misaali ammataa kiyyoota viidiyoo naan taane dirqama jala gajjee barreessuun qabu. Darbeetiin kutaa jechuudha. Saniifuu waan hamaa namaan hin je'inaa rabbi sodaadha jecha keessan keessatti wanni waan hamilee nama cabsaa hin godhinaan isiniin ja'a. Hamzaan silaa dantaarra kaayannee waa takka waan inni balleessin jiru. Ani goggogeetiin jira arrabarraa goggogeetiin jira. Du'aayi takkaan isinii hima daawwattootaa fi hordoftoota. Booda irratti tiippii tana kanneenii fi adda baana. Du'aayiin tun du'aayii gartee galgala leeleetul qadrii ja'anii leeleetul qadrii har'a guyyaa 24ffaa jiran fakkaata buru 25 26 27 hanga kana keessa waan qajeelamtuuf jecha اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. عائشان إرجما ربي قافتي صلى الله عليه وسلم يا إرجما ربي يوني في ليلة القدر كنا مي أكمين جاء جيتين جئين يا عائشة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنافو اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا جاءتي دعاء قد دغلغل ليلة القدر خيس ربي ليلة القدر نها كنا مسيسو تنافو دعوتوتا في وردفتوتا خيا دام سهادا من خياتي سغرتني وان هم تنجئنا بليس سنين جچا جرتي warri gartee garaa jabaatee obboleeytiin qabne obboleeysan qabne abbaan qabne ilmaan hin qabne waan fedhe jechuu danda'a warra qalbiin isaanii akka dhagaatii jira tanneen nuti irraan kaa'enne. Warra gartee wannaati dhiisi Oromoon an akkam beekutti Oromoon nama hunda rakkatu beekta namni keenya nama rakkatu warra afaan Oromoo bareeffaa taha warra akkasii ammoo yoo nu jalaa bulooktoo feetan qofa waan badaa jira yoo nuti waan arrabaa goone waan qabu.
Ani Saniif guyyaa guyyaa bulookiin qabaa wani heeraa fi seera Hamzaa Shajjaabir keessatti guyyaa bulookii jira ni beektaa? guyyaa buloosan keessa akkan seennee isiniin jenna viidiyoo teenyee wallaallee nam dirqamaan achi jala isin kaa'u jiru jala baafadhaadha. Saniifuu waan hamaa nuun barreessina nuti irra kaayane nuu miti abbuma fedhee jalatti mee maa ramadaan of jala balleessa nuti yoo namni nu arrabse khayrii qaba. Dhuga. Sigalee Hamzaa yoo arrabsitan guuza ooluu fi jirtan waan takka malee akka nama Dhuga. biyya teenya guuza nama ooluu sana. Sa. Soomana guyyaa guutuu afaanirraa nama hoolamaa ta'a namni soomana afaanii qabaachaa soomana oolee quraana qara'aa mumkiinidha yoo qara'a. من لم Namni يدع قول الزور والعمل به جير كما رب صلى الله عليه وسلم نمني جتشا فقطع في تدلقوا انديسن فليس لله حاجة رب حاجاتك تنكب akkas أن يدع طعامه وشرابه نياتا في دقاتي سادي سيونا ما الرب سته في الرانيات دو باقي بيلاني دولني نياتا خلافسو دربتشا وليستيو يونا ما الرب سته وما ركون كب نيادو لا حاجة لله حاجاتك ربي تنكب akkasi khayrii nu oomishaa siin jenna diddanii gootanii annaan nu khayriidha. Arabni keessan waan qabu nu khayriidha. Galatooma hundi keessan warri nu jaalatus warri nu jibbis akkasitti assalaamu alaikum isiniin jennaa isin jaalannaa. الدو سنجالا Hedduu isin jaalannaa hunda keessanii akkasumatti itti fufaa isin jaa warra yuutufaa namnummaan hamtuu jee jala hin jiru waan ajaa'ibu. Nuna wani YouTube Islam qulqullu histiin qaban arkeetiin jira. Warra Facebookaa kana keessa yuuyyaa fi yuuyyittiin jiran malee. Yaa waan a'uudhu billaa irraa jenne farra jenne a'uudhu billaahi mina shayitaani irrajiim farjamme wanni nuti haasofne a'uudhu billaa irraa nuti shayitaana. Laalaa nuti barnoota haala haarayaan akka haarayaan barnoota nama barsiisuuf dhufne malee istaayila haarayaan barnoota nama barsiisuu dhufne malee taphachuuf yookaan yeroo dhabneetiif miti kaasirra dhufne daawwattootaa fi hordoftoota keenya.